Iyang okay paniton malan wow na raksokon kon peyo, wow kisanan kan ko, ikon ko na nalang ko na kaniko. Wow choro rong saban na chain kop na, koryang kop na, speaker and legislature. Sound ko pong labalapakan ng Valencia, mumod sa government, o chon pon peying sab. Pechuan luka kumran koros hong nan saban na chain rongan ranwach. Ngay sarili Nicolas magan pechuan kalile ko kumrakan, autaban saban na chain rongan ranwach. Kayong saban na chain rongan ranwach, pansang palikan wine pon pey. Rong sang panyan pesan piyay mo kasalitan ng mas face of siluwan para yakitay sa tuwaw. Minimas piyay sa priyawan para wat siya yakitay sa tuwaw. Song ko kung pesan Chief Justice Denise Yanase. Pechuan saliyatiyar waliyang tun, song paraisak nan kalapos o sampan wano salti eldiki. Mura na katiyaraptar ne pechuan ko wela o pechuan tipkitar ti puno ang paniyan. Trafficking in children and not be sari punopulkan. Wawang yapan kalito to exploiting a trafficking person. Nan ko pungan sampungan pepuno yung iti sa tuwang. Kanyan wanan ko pung pechuan korong ay raison. Katete kan maman waliyang tunakan pechuan tatong kitaksi. May pechuan tatong puen kunwala. Tesawasolay ray kisin sarabing chikijungkan. O iray josop kan tesailer kan. O iray wala kan te mekin nachki o pechuan nachki. Sangan wiyakan tatong pukach. Pechuan wiyan nan pungantar yakitay sa limaw o yakitay sa su. Kanyan mwalin ko pong pinpechuan korong ayak. Sangan katete chocho sangray song katete kan me kasaleta me waliyang tun kan pechuan ale poy sangray lola kan kun walay ray kising sarapin kukat ray wala kan. Iray na ko'y sinsarapin pukat samtaray sa priyang. Sang men katete kan kanin sawas, kalyan na person Department of Justice pachawan kalile kumalan ko po. En pachawan ang waliyang tunan, pachawan saltinan machang, sampar silisa o pachawan pay, sarubukat ni pay-payo may pachapacho ni chanaryanen limakit. O mamansari. May pachawan mo yan mokit suwat watch. Sang kasan kian malan ko pong waliyang tuntan pachawan saltinan kalapusang paraisak o saltian lukit sa parwano. Waliyang tun tangkin pachawan pituran sarawi sang kulap tuwang may isang lalkulap tayo mo rin sawas o prolong nan kalapus kulap tayo. Puenyang sarawi o chuwang chungal sarikan me ainsaw me pachpacho nan kalapos. Malan ko pong pilpachuan tarme epan pachuan tawar mo niyo me pachpacho ni chalanen takit pan pachuan nene yang ray sarikan me pachuan mo yang mokot suwat watch. Tanyan ko sa net pachuan yanger sa wasakwen yang apaliw yakan kapalakan me pachapan human trafficking nan may namas epesan me tuwacha sa manira takais me pitata iray sarapin te sarublogulkan. Panapal ka wait and state organizing anti-human trafficking task force iramepit taxi driver pachawan la iray sarikan te sarapin pulapulkan puen pachawan nachki pachawan la laut la o pachawan muya iro kasampan
Tip the case what you have kayawan tip the case nan mo na person. May taxi driver walay ray sarabing pulopulkan ni so. When nachki palwara ray kan hog ray sound light kan te fisherman kan. Nintuan tama sansag sang ray sound katib kan magsaman uyapan palawagan tatak sa pungwatch. Tip the case watch pan sa wasay ray taxi driver kan enter niya makot suwat watch. Walyan ton pachawan tipkitar tipen human trafficking o tipen trafficking in children niya pachawan natki kisin sarapin o Captain and Sopen like Captain Joseph Harris. Persi nan pariyok isa kuso. Captain Persi may songan tsaka sang tipot ng may napesan pajawan rapanta o kapurpurtong ang kopong. Tipot ng tarya kitay sa kuwalo. Department of Justice pajawan na yung ang Palian U.S. Federal Bureau of Investigation o U.S. Department of State ang nurapatan Captain Paris wasa epas pajayan o kapurtong ang kopong and tipot. Pariyawan sa pagmachay ron watch pa sa option sus and pesan. Niya preni sa kwano, te preni sa kwano an barya te sa tuwawin kusay. Pachuan prong yaray chungan sus kwen promos. Is na pan pachuan walyan win kusay. Nan momotan Congress pa payo te at large and pesan. Usus watch pachuan yawian nan tungan. Hira candidate priyangan yung campaign Yaswa B. George o candidate Haran B. Ballot. O nintuan tama sa isang palin hususan na person may campaign Yaswa B. George may bachuan poita nan ususwat o yime pa ang bachuan niya uliya panuin kusay o nga sira at large te papayo in Congress and a person. O kain saklan sa pagmachay ron watch kain sang sa pagmachay radio and Pohnpei te P6AH radio. Palian P6AH radio may bajakan na Ponkawait and Pohnpei Public Broadcasting Corporation menunya at ngon kapeng ang palian FSM Telecommunication Corporation te FSMTC ang Kawait o sawasakan ang live broadcast and live ranakan o live cast soror chekan. Main ko yung machakan autaban sa kulmachay ron watch kalanganin kukuran karas o kasaligyaw. Kalaban